Vanja Čorović, 3 minute, štartamo zdaj. DJ, music please, pump it up, and you don't stop, vai la musica, DJ, 3 minuti, Primoran, first. Hey, white t-shirt, stop skating, white t-shirt, stop skating. Only get ready for next time. You got it. Not yet, dopo. Okay, yeah. Naj se pripravijo za naslednjih 3 minute, naj se pripravi Grega Kogl, Federico Marcitelli, Olmo Caligaro, si prepara, non ancora, ma si prepara next group. Ok, Teko Krivc, 12 let, prihaja iz Žalca, fura za Geto Skate Shop je nekaj sponsor. Ljuta Božič iz Slovenske Bistrice, 14 let, no, slide, yeah, 14 let, Vanja Čorović iz Ljubljane, 15 let, zanimiv primer, glavno, imate 3 minute, naj se berem en mesec časov, v Sloveniji in tako pripomogli po 20 letih, da se je realiziral prvi res profesionalni skatepark, izjemno kvaliteten, še posebej namenjen za street skating v Sloveniji. Hvala organizatorju naše tekme, Davorju, seveda, bingo, tombola, srečke, ki stanejo 1 evro, dobite na Infopultu pri trgovini Obsešta. Yes. Obsešta športov, ki se začne meseca maja, je tudi v Infopultu in to je športno društvo. Vsake 3 minute leve trike, oh yeah! Zadnji trik.